Musanela, aya khwadi ya Musanela, ga itjalo ya Musanela ga itjalo go bothamaga. Sumetlhano e kgatha thamagane pitsi tšhaba le pitsana wena ngaka Moremi Professor Moremi hala atlabile Musanela jang ga itjalo go bothamaga khwadi ya Musanela aya khwadi ya Musanela ga itjalo ya Musanela ga itjalo go bothamaga Marumela go ya le tšwana
ga itjalo moroka batho banna wa pere thaka le magoši wa pere thaka le magoši wa pere thaka le magoši wa pere ko bothamaga kgwadi ya go swanela ngaka matšhibela kgwadi ya go swanela kgwadi ya go swanela ya go swanela ngaka matšhibela ngaka moremi we tsona ngaka moremi wa tsaba o thuša batho ke kolega o galagala magalake ke kolega o galagala wele ke kolega o galagala pitšentše kgolo lena le go la pitšentše kgolo a ka le go la pitšentše kgolo ke kolega o galagala magalake wagile malapa le se a barwala o ngaka matšhibela o sa tlile go gola mogaladi a gegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane pitse tšhaba le pitsana wene ngaka moremi professor moremi ala tlhabile mo swanela bjang ga itjalo ko bothamaga kgwadi ya mo swanela kgwadi ya mo swanela ga itjalo ya mo swanela ga itjalo ko bothamaga a pele ga fao o tsene sekwathane a tsamaya le tlou tša barroka ba re sewana wa ledi a gomme ka gore rialo motheletši wa mmutse community radio gona fale go 96.3 fm re anamela professor moremi mongaka o gorogile baiti ba rena ba gorogile ka fa gomme ntle le go senya sebaka ke tlono ke timela gona ka fa go wena ke go fe sebaka se nke o batamiše semmušo gomme a re tla re bone gore na ba ka se re fegolele se borala ka baka la gore aowa ge le mampia tloga re lapile mela la rore professor
ya a ke go tame malome ka kapa a ke dumediša magoši bogošigadi ka magaeng baruti ba porofeta mangaka a setšo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ga ke leboge the crew ka moka mmogo le malefo ga e gapagapile o berekile kudu ke leboga ba gešo ge le kgonne go ka fihla ke a le dumediša ba gešo ge le kgonne go fihla ka mo meagong ya kgašo go tla go nyaka thušo le kae ba gešo re gona le kae ba gešo re gona ge nkebe ke re khutšwa modimo ga e be le lena nkebe le renge le rena a batho ba se ba kereki le kae fela mara re gona le tlhabošeng lentšwa kere ya le kgoneng go tekwa gabotse gore le go bolela o tlo go kwagala gore ge e le re o šia tše dingwe ditaba se ka napa o di tlogela kudu morago a kere ya go tlile go bolela mamaga gešo re ka no thoma ka mola ra napa ra itsebiša ke rata go dumediša batheeletši ba motse community radio station ke tamiše ntate ka kapa le ntate moremi nna ka leina ke thulisile wa ga sebothoma ke tlhaganageng ya almas drifting seabonga ke rata go leboga ntate ka kapa le ntate moremi ka sebaka se ba re fileng sona thobela nna ka leina ke nna thuli wa ga sebothoma from almas drifting a ge re ya go kwa tšhetšheletebele a re kwa tebele le legolo kapa ke rata go dumediša batheeletši ka moka ba motse community radio station le ntate ka kapa le ntate moremi le crew e leng gona za ka lebitso ke nna Lizzy Sebothoma ke tšwa almas drifting re a leboga tšhetšhe magalimana ba re ge ba ijaga ba gadimane ke ba bina kgare ba re ge kgare ka wela ka gare ga metse a ba sa anwa ba re le debelela somela mala le afa marašiba ba sa phela ya re a leboga prof šiba o baeti ba dumediše mongaka a ke tsebe re na pele mohlho mongwe re ka ba fa sebaka sa gore ba re fegolele se borala go na le se o ratago go se fetiša ka pelanyana mohlho mongwe ya maga gešo a re nape re tseneng ditabeng re kweng gore sello sa lena ke eng re a leboga go tlo bolela lena kgaetšedi yaka goba ofe o wa mogare ya o ke mmona gore a ka letša go ga le kopelwana le ngwanešo le boele mo molomong wa gago mowe ya o swantse o kwagale gabotse re a leboga ka gore ya lona pele sebaka ke sa gago ngwanešo se re se kgopelago ga re kwane le batho ba go dukologa solo re nyaka gore ge e ka ba o nyaka go ya almansdrift o ne o tsena mola sekheleng ya motsi ya gore left napile o napa o sobelele o sekwa tlo o itšea ka bo R573 o ya go pota ka kua go bo 115 battalion nako ga e ka lehlakoreng la rena kgaetšedi yaka napile ke moka o ne o dula godimo ga ditaba tša geno tše o di tsebago ge a bolela le tlabe le motheeleditše gore ke tše difeng tše o ka reng o di lebetše ke tše difeng tše o ka reng ga a di bea gabotse ke moka latle la mohlatlola mo le mohlatlola go gona kgaetšedi yaka tia di llatleng ke a leboga re ngwaletše pitšeng tše kgolo ka lebaka la gore re na le mathata ka gae a re ne boroko re tshwenya ke dikatse le bomankgakganyane ka le leng la matšatši ke ile ke robetše ka lora ke le ka mo roomong ya abutaka ngwana mamgolo then ke na le bana ba babedi wa mathomo ke mošimane wa bobedi ke ngwanyana then ka re ke robetše seo ke lore ne ke robetše le ngwana ka wa ngwanyana re le mo mpetong then ka makatša ke gore ne ke bona ngwana o wa ka o mongwe a le ko fatshe a dlalela ka moreng mo torong moo ke ge ke tšea madubula le jes flute ke di tlhakantšha then ka re ke a mo gaša ngwane o le a timelela then ka boa gape ka lora o wa mošimane re le ka mo roomong ya yona ya abuti o ngwana mamogolo a le mo lefestereng a dutše dimpša ka re ke re ka mmolediša a seng fetole a nkgomolela ke re ka mogoga a gana go tla monna so then this year kore like re batho ba e leng gore re tlogetse sekolo ka grade 11 then this year ke ge re tla tšea decision ya gore re ye ko adult school ko abet
then ka bo April ke ge ke thomo lora tšatši le leng sale ka re ke robetše ke lora ka lora ke nyala ke motho wa monna a mfa ka ring then frogo ka re ke tlhalošetša mama ke gampotša re ba go nyadišitše le tokološi ene ke a boa gape ke lore ke robalana le motho wa monna and then so ka mo gae ne re le batho ba gore ge e le selemo soke go fiša ne re rata go dula ka fase ga motlhare ra makala tšatši le le mama a se tlhole a etla tlo dula le rena ka fase ga motlhare ra re re mmotšiša ke ge a tla re botša a re o lorile ba mmotša gore ba epetse nnoga mo motlhareng mola that's why yena a sa tlhole a sa nako dula mo motlhareng mola and then go na le ngwana mmane wa firstborn ke ngwanyana beke fitileng o re botša o re e le frogo o re botša gore ke lorile ba mpotša gore ka mo roomong ya abutaka ngwana mamogolo go na le tokološi mo gaufi le patch so then ra re re tlhalošetša mama ke ga tla re botša gore ke mathata re tlhakanang le yona and then ke ge re tla le decision ya gore re ngwale putseng tše kgolo then re kgopele gore ba re thuše ke a leboga kgaetšedi yaka e ka ba go ne le mo o ratago go tlatša gona mohlho mongwe kapa tšeo a di lebetšego nna ne ke rata go tlatša mo tabeng e ya gore the day mama a re boditšeng ka noga e ba e epetseng mo setlhareng the following day o rile ga tsoga a le mo jarateng a kry-a bulete so kore taba eo e re makaditše because of ke gopola le tšatši le lengwe ngwana mamogolo a buta rena a re wa jwala ka mo jarateng then a ntse a epa mola a epa then a kry-a thagwana ba iepetše mola kore ba itšhetše ditlhare ka mola then a tla mo rena mola a re botša ene re na le bothata ba gore re tshwenye ke bomankgaganyane o kry sometimes e re ya ko ntle so re kry dikatse di eme mola then dikatse tsela e re tlhagelela then di a tšhaba kore tabe ya re makatša so ka mokgo ausi wa ka tlhalošitšeng re na le bothata le bo gore e bana ba robetše bosigo ba lla re sa tsebe gore ba llelang especially wa ka wa ngwanyana cause o na le go tshwenya bosigo ke re a no lla fela nje then mama sala e bulediša tšatši le lengwe a mpotša re ngwane o ke re a tshwenyega mara ka gore re thoma re ra tlhakantšha tšhelete re ratswa re ya ko bathong bo re botša mathata e re tlhaganang le ona ko mo bophelong then di no nyamalla di-plan tše re di dirang so a re kgone kwešiša re phela re elwa ka mogae go na le mašata kore a re kwane le ge re ka re dira dilo before re kwana pele ra lwa a gone gore ka dira selo ka khutšo re sa lwe re lwa pele before re fitlha mo nthweng ye re nyakang go e dira tshwanetse re lwe pele a gone gore ka dira selo re sa lwe alright go ne se sengwe le se tlogetšeng le ba babedi go ba go ne le mo le ratang go tlaleletša gona nna maloba ka sontaga ka e go sa gwa sontaga ke lorile kore ne ke na le ko torong ke na le mo mongwe so ka mo tseba nna gona ko plekeng ya rena kore like o rekiša dikuku ke a ja so ka re ke botšiša mama ke re motho ga a lora ge a ija ke eng o re ke seješo ene le nna sa le ka lora ke robalana le motho mara motho a ke kgone mmona mo sefatlhegong so ke yona tabe e re makatšang ewe cause dilo tše ka moka tše ntate ka kapa ne re sa di bone re thomile go tlhakanetšana le mathata a e re thoma re boela a bete cause sa le ra tlogela sekolo nna sa le ka tlogela sekolo ka 2020 ke le ko mmeleng ene e ke le ko mmeleng mowe mama le yena a betha ke stroke wa kosa gore ka gore ne ke le ko mmeleng ke tlogele sekolo re kgone mo hlokomela ka mogae cause re nna re le ba bararo le bana ba rena fela le ngwana wa mama wa last born so ga go so re tlogele sekolo ka gore ne ke le ko mmeleng and then
le mama le ena ka mo na bethile ke stroke ko re ne le tlhakatlhakano. okay re nyaka le bolele le seke la tšhaba go bolela rena re tlo tsena mo re šetše re kwele ditaba ka moka mama ke o gae go ba a sa le gona O gona re dula le ena ka mo gae. ke sesi o mogolo Go na le maloma rena ke ene mogolo, then go latela mamogolo, go latela mama, then e be go latele mmane, mara mmane a re nne le ena o naga ga go nyetse o nna ko Majakaneng. okay ge le tla mo mama le mmoditše Re mmoditse since from last week re ntse re bolela re nyako ngwalla Pitšeng tše kgolo re gopele thušo. okay ke eng se se le tlogedišitšeng sekolo Nna ne ke le ko mmeleng ka 2020 gona ke tsene ke tlogetše ka July. Ke tlogetše ka July ka gore ne ke le ko mmeleng, then go tlhakantšha le gore mama le ena a betha ke stroke. So nto e re dirileng gore re boele ko sekolong gona ne ntse re bolela re tlo boela ko sekolong, mara re ntse re bolela re tlo ya re ngwadiša a bete mara re saye. Then tšatši le lengwe papa ka ke ge a re tlela ko ditorong a re bana baka yang ko a bete le ngwadiša le kgone go boela sekolong, then ya be le gona re ngwadiša ka January re boela ko sekolong. okay ke ne kgopelo ka mo dikgokaganyong tša leago maele a rena a thekgeng balli ba rena go gahlana ga rena mo ke go thekga balli ba rena le go ba fa maele ba gešo a re tseneng ditabeng mo se se o feditše go bolela dilo ka moka o lile ka taba ya dikatse ka gae akere ge o lla ka taba dikatse ka gare ga lapa katse ka gare ga lapa ge e rumiwa target ya gona gagolo e targeta gore ka gare ga lapa go be le lehu e targeta gore ka gare ga lapa go be le bothata godimo ga bana ba masea gobane baloi ge ba berekiša katse gagolo kudu nto ba inyakang mo go katse ke mollo wa katse ge e lla go ne se se bitšang ka mogare ga lapa e le go batho ba ba dulang ka mogare ga lapa e swariša batho digateledi e hlola gore ka gare ga lapa go be le ntwa e hlola gore ka gare ga lapa bana ba ngale ebile e kgona go tswalela dithuto ka gare ga lapa ke bona mama ka molaimiša letsogo Ntate Moremi mo tabeng ye ya dikatse ewe cause mama o na le gore a robetse a bethe ke segateledi re kgone mo ka re le ka kamoreng then re tswe ka kamoreng re ka mo robetseng re motsoši ene mo ge a tshwere ke segateledi wa kwa gore go na le ntwe a lwang lona ka mokgwa a na le maatla ka teng ka gore le ge o mo tshikinya a tsoge tshwanetse gore o mo phushe ba gona tsoga ke go kwele taba ya mama re tlo le thuša wa ya seatla mo mama ke ena mama o mama ke o alright mama wa tseba go ka ba bosege ditaba ge di ka tla le wena ya nke re ko wena gore wena o reng nna ka mola gae ka mola re na le bothata re ne boroko re robale re tshwenya ke tsona dilo tse tša bošego tše motsela wa gae ola a wa tia at all ke playground ya batho ba bošego ba tlhalela ka mola and then le bana ba o na le gore o bolela le bona o kry ba sa go kwelele ba ne go rasetša ba tlhaba mašata ntho e tshwana leo ke sa tsebe gore ba dira keng ke be ke founele mmane ya bona ke mo tlhalosetse gore ba dira so and then e be ena a kgone go bolela le bona and then ba kgona go kwa okay a gona molato lapa le ya berekwa ba gešo batho ba bantši ba nagana gore ge batho ba ya ngakeng batho ba ya dikerekeng batho ba emaemela metsi ya bona ba bapala batho ba bantši ba no nagana gore ge batho ba kgobokane ngakeng so ba tlile go bapala so a ba tsebetse di welang batho o tlo di tseba ge di wetse wena bothata ko gore ka mola gae a gone motho wa berekang eno ba nna ke bereke ba ba sa le sekolong and then so re no phela ka tšhelete ya grant ya bana re tlo le thuša motswadi aka nnete ke no ba ke nyaka go lelemoša se sengwe gore go se bereke lapa go hlola mathata mang a mantši kudu ka gare ga lapa ke nnete yona nako o le sa bereke lelapa le re lena le a phela le gabotse baloi ba aga godimo ga lapa le la lena ba bereka bana ba lena ka mo gae
ke gatlana le mathata a mantšhi kudu wa batho ba e leng gore ba jere nako e telele ba sa bereke metse ya bona. Ba bantšhi ba tswile ka gare ga difeme ge re bolela so ba foufetše motho o ne o tsoga foufetše a setlhwa sa kgona selo e be e le manager because a rena ke phete ditaelo ke right go ntse le go ka tsena malapa mantšhi mo metseng go tle banna ka moka ba swere ke disukiri o ka se tsebe gore sukiri e wele e tswa kae a gone maphelo ka mogare ga metsi ya batho lapa la lena go ntse le sahletše ke dikatse bana shi ba palela ke go fetša sekolo mme bana ba banyala ba le boroko bošego ba ka se be le boroko ka lebaka la dikatse phoofolo nngwe le nngwe e tlang ka gare ga lapa e ne le morero gore ge ba e roma ba e romela eng o kgona o kry-a ka gare ga lapa la gago se ne katse o se ne mpia mara dilo tšeo ka mokana ga tsona di tlo bapala ka mogare ga lapa la gago ge e ba bošego di tswa ka magaeng a tsona di tla go kgobokana ka gare ga lapa la gago di dula monyako di dula mojako di thietša nto nngwe le nngwe e bolelwang ka mogae tlhakatlhakano ka mokana ga yona e bang ka mogare ga lapa dilo tšela di kgona go kwa and then di tšee ditaba tše di iše mo di išang gona and then ka morago ga gore ke tlo go fa mohlala o mongwe šo dimpša di kgona go lala di elwa ka lapeng la gago o se ne dimpša go sa ge o tsoga bana ba gago ba kitimišane ka mapaka ba nyake go bolayana go tsoge lešata le legolo batho ba ka moka ba ipotšiše gore go diragalang jale ka motswadi ka lebaka la go se be le ponelo pele goba leihlo la moya o se ka tla wa tseba gore taba ye e hlotše keng diphoofolo ka gare ga lapa ga di nyakege ge o se ne mpia ga e se ka tla ka lapeng la gago ene ge o ne mpia ka ga gago e bereke gore ge baloi ba nyaka go e berekiša e palele ke go bereka mmerekong and ge e le gore ka lapeng la gago ga o ne magotlo o se ka rua dikatse tša go feta 10 o riang ka katse tšeo because a gone magotlo ka ga gago go a gona malapa o no kry-yang motho a ne katse tše 10 20 ka mogare mara a gone magotlo ka molapeng leo and then katse tše ge e ba bošego di tswa ka moka ka mogare ga lapa la gage di tsama di tsena metsi ya batho so lapa lela la gabe lena lela le nyaka go berekiwa ene wa ba bona bana ba mama o no kgona bona gore bana ba ba loišetše ba ba sentše ba o no kgona bona gore bana ba ba loišetše ba ba etetše pele ba berekile ka bona ba feditše ka bona bana ba bona ba feditše ka lebaka la gore o no bona gore bana ba mo go bona mo dilo tše dintšhi di senyegile kore le thuto le ge o ya go ba gapeletša go ya go tsena ka gare ga yona ba ya go tsena mara ba sa ya go sokola pele ka lebaka la gore bana ba tlhaloganyo tše tša bona šetše ba di sentše ba dula gae bana ba ba dula gae re dula gae ka moto o sa le ka ga geno go na le moleko mongwe ba kgona go bereka wa gore le no kokotlela ka mogae go se ka ba wa tswang nna ke nyetswe mara a seo ka mohlobong wa bona mama mo bophelong o swanetse o tepotse gore ka the age of 28 years santse o bo o tswile ka mogae onkwešiša lebaka ke gore mama a se phošo gore le ge e le gore a sebe wa nyala o bele ga gago ge o nyalwa bana ba bang ba tla šala ba lebeletše ntloela goba ntloela o tla e rentiša wa tla wa ria se sengwe wa ya go dula motseng wa gago re swanetse re ithute gore rena ka bo rena re telwele legatelegile ka molagare ga motsola kore legatelegile le dira tša lena di a bona gore legatelegile ene le dira tša lena di a bona gore ntwa ye ba e lwang ka molagare ga lapa lena ba e fenya go ntse le lebelela mama o sa le no ntšhetšwa magadi mohlobolo o pala gotla bana šiba ba godile gone bjale ba ka no tsoga ba re koko ba nyala ba ga mammang go sasa so bana ba re santse re thome re ye go tloša ntwe e ba re ileng gore ba tlogele dikolo la mathomo ka lebaka la re ntwela e leng gore ba tlogedišitše dikolo gongwe le ba boeletše abet e ka tla ba feleletša le gore le yona mo abet ba tlogele ngwana wa go lala robetše le dilo o a tšhilafala ngwana wa go robala le thokolosi bophelo ba gage a e tlo ba bo botelele ka lebaka la gore ntho e ba mo robatšang le yona e mo senya madi o tlo no ba le malwetši a go gana go fela that's why go go botša kere go ne metsi e mentši gongwe le re bolela so tabe ke e bolelang banna ka malapeng a bona ba sa tletše ke disukile a ba tsebe gore di tswa kae manyalo a fedile ka mogare ga metsi go no ba metsi ka gore metsi e godile ka mogare ga lapa o kgona gore o le monna o bereka ga botse ba go foufatše
ge o le teachere ba go foufaditše go fedile ka wena ge o ka ba doctor ba go foufatša go fedile ka wena wa ba lawyera ba go foufatša go fedile ka wena o kgona tsena sekolo ga boima go tle moleko monnyane fela wa bofofu ba no tswalela maatla go fedile ka wena go phetha ditaelo go bohlokwa kudu mama bana ba re santse re ba phethele re tloshe ntwe ba sepelang le yona go bue bobona mara a se bona ba noši ba ifo ba ke ma-twins ba no ntwe e santse pele re go na le phethela o mongwe wa mošimane le yena o na le matric le yena o no ba mo gae mebereko ya pala go pala go le wa dikolong ga a re wa applya dilo tša gaga di loke go no pala kore dilo di no tšharakana ga go loke selo thušo ya nyakega motswadi yaka mara re santse re thome ka go thuša lapa la geno re tle re boe re thuše bana ba gobane nto e tshwenyang bana ba e thomile ka lena ka ga geno so gongwe le nto e aparetše bana ba šediwe malome ka kapa a ko go leboge moroka mina tlou ye kgolo thobela mmagorena o ne bana ba bakae ba ifo ke kwele o re o nyetswe maraga wa tswa ka mohlobolo o ile wa ya go dula bogadi o bušitše keng ke buša ke taba gore santse ba nyakele stene o nyakele ke mang bona ba bogadi ke re mogala ba ka ena o robetse a sa le gona o robetšešetše a ntšhitše dihafo tšewe yena ke nka no re yena o feditše ka re ke matebele bona ke tsene semantšhe okay go no šetse gore ke hlabe ke re wa le mohlolo nna jwale ge o be o dula bogadi o be o dula ga bo monna o and then wa buša ke lebaka la gore ba swantse ba go nyakele stene jwale ge ba paletse ko go nyakela o dula le bona go o dula ga geno ba tlo go nyakela jwang bona ba nyaketse nete taba ke gore mebereko ya gona nke ke hlomile ke agile ke hloma mokhukhu or something go no pala ka re a ke bereke kwano ya lena e rileng ba go nyakele stene ba se tlogele then e be maikarabelo a gago le bana ba gago go seaga goba le kwane ka eng a nna ka kwano a ke tsebe gore ba kwane jwang le ba gešo so go nwa le ko steneng go dula mang a gone motho eno ba stene ke lebala sene selo a sa jaretello se nyakile ke mang ke bona ba ko bogadi and then le thušana jwang godimo ga sona gore se be right aowa eno ba stene sa le ba no senyaka bane gore o tlo dula moo a sa diriwa selo a sene selo mogala bo robetše o boetse ga geno se se o ne mengwe ge mekae bušetša le kopelwana le kamo ke na le 25 o ne bana ba bakae ba babedi o tšwele sekolo ka grade man ka grade 11 ka grade 11 and then ka gore ke kwele le bolla taba tša diabete o feditše re thomile this year o le go nwa le a tsena re sa tsena and then wena o ne mengwe ge mekae bana ba bakae o tšwele sekolo ka grade man ke na le 25 years ke na le ngwana ngwenyana o motee le nna ke tswile ka grade 11 ke ma-twins o le sepela ka moka le feila ka moka le tlogela ka moka go no shota gore le raua a re no tšeang a re no kobolang ko moteng ga batho ba ga bo mama ba kae bana ba mmao ba gona le ya kwana ra kwana and then go tle jwang gore ge e ka ba le ya kwana ka nako o hlasetše ke malwetši ba palele ko go hlokomela bana ba ba be ba gapeletše ge go tlogela sekolo gore ba tle ba go hlokomela ne ba ntlhokomela taba kore o a ntšhalang morago la se bona gae wa bereka and o dula motseng wa gage mo majakaneng yena ge ke ba jwa ba etla gae ba nkiša kwa ka kolo ya monna gage ga ke bolle ka go tsamaiša ke bolla ka go hlokomela tlhokomelo e bana ba bolelang ka yona gore ba feleditše ba gapeletše ga go tlogela sekolo a ba se ka re
ka re ne ke ba jwa bona ba tlogela sekolo ba no tlogetša ba tlogediša ke go ba jwa gaka ba botse gore a ba bolele nnete ba botse ba tseba le bona gore a ba bolele nnete wa ile tlogetse sekolo nna ne ke tlhokomela ke ausaka mmamogolo wa bona wa ile tlogetse sekolo o go tlogeleng gwa gage sekolo ne le ka 2020 ka nako ya di-covid so then a ima so then ga re a ima then na re ga re ka school uniform se mošia a tlela ke mmele so then ke ge a tla bona gore ke spenda tšhelete ntši and then so a no bona gore go kaone gore a tlogele sekolo and then nna for saeteng laka ka grade 11 re thomile go dira ka 2018 then ka 2018 ra faila re le ba babedi then le ka 2019 ke ge re faila so then ra re e re repeata ka 2020 so then nna ebile ne ke rile vele sekolo ke se tlogela from ka January so then mane ke gatla nrela re boela sekolong sese she lo tšeo di bolelang tše ke a di kwa se tše ke di nyakang wae o tlogetse sekolo ankere ke le ka go hlalosetša so then go tlogeleng gwa ka sekolo like ne ke lapa like ko sekolong ke se tlhole ke ba le maatla so then ka bona gore go le kaone ke tlogele sekolo then le nagana gore le tlo thušega jwang le tšea mmago lena le modira sethibo sa mabaka a lena a bophelo bo bo sen right a e tlhaloša gabotse okay pila mama o bethile ke stroke ka 2019 o mo fe a e tlhalosa gabotse ankere ke ena o a rileng re tlogetse sekolo ka baka le gore re tlhokomela mama a e bea gabotse mama o bethile ke stroke ka 2019 and then ne re ntse re ya vele sekolong then mama ka mogae ne re dula le mmamogolo ka mogae e le mama le mmamogolo ke bona o emisitše letsogo sese ne ke nyako phošolola ausi wa ka mama stroke se methile ka 2020 ke a gopola cause ne ke le ko mmeleng a tlhatswa e le ka Saturday then o rile ga fetso hlatswa a ya ko mpetong a story then ka re ke ya ko ene ke mmuša ke re gane mama go diragalang cause o rile go fetso hlatswa wa shini wa ya mpetong then ke ga ndela re a ke tekwe mnate ka be ke tša founu ke founela mmane ke mmotsa ke re gape mama o rile go fetso hlatswa wa shini a namela mpeto then mane ke ga a itla re miša ko mothong ko plekeng e nngwe so then e re fitlha kwa ba re botse gore mama o bethile ke stroke mama se methile 2020 ke le ko mmeleng yena a e tlhaloša gabotse 2020 nako e mama betha ke stroke ne re sa ye sekolong ene ka 2019 gabotse le tlogetse sekolo ka mogofe wa lena le ba babedi ka mabaka a lena ka mabaka a rena le no kgethile go tlogela sekolo cause o khile ena o nyakile go se tlogela sekolo ka 2019 e dikolo di bula ka January nna ke ntse ke ya ko sekolong then mane ke ga mrela re tsamaya o zamala bofelo then go kapala ke mo tla tlogelang then ya be le gona a itla right go lokile le hloka thušo wa mohuta mang ne re kgopela thušo ya ka molapeng tlhakatlhakano e leng gona ka molapeng e tswe cause re ne bophelo le bana ba ne maroko le dilo tse tša bošigo di tsamayang cause re na le gore e re robetse re no kwa dilo di tsamaya godimo ga mazenke re sa tse gore keng ke kwele ka gare ga polelo tša gago bolla ka ngwana mmamogolo a go thata ka lora ngwana mmamogolo a eme lefastereng le dikatse ka lora ngwana mmamogolo ka kamoreng ya gage jwale ngwana mmamogolo a go ka yena ne ke sa lore yena go na le room e a robalang ka mo yona a le o lora dilo di diragala ka mo roomong o ka yena o ko mane ko majakaneng o a dule le lena mo a phele rena full time mara o na le go tla ka maeto a tlo re bona nkontšhe leme ke bone something mo go le ntong wa ke e bone gabotse bonegang a usola mola nke le mmonegeng nkontšhe leme ngwana gešo go le ntong wa ke e bone gabotse mo bonegang ngwano mmonegeng ka camera mmonegeng ka camera moroka wa e bona nto ke e bonang ntšha leme ngwanaka wa o thubotse leme monna
nna ke tsore nka re why le wena o thubutse leleme le wena o thubutse ga lena le gapišana megofe ya mohutamang wa e le sa eletšane le tlogetse sekolong le ba babedi gwa tlhokega o motei wa ganang gore a re se ka tlogela re tswele pele gomele mangina a dula ditsebeng lena le thutse maleme ka moka ga lena le ba babedi kganeng a le eletšane ga botse batho ba geso ntate ka kapa nna sekolo ke se tlogetse ka gore ne ke le ko mmeleng enkere wa o imile o le ngwana o sa tsena sekolo o imetseng o le ngwana ka gore sa ngwana ko go tsena sekolo wa o imile o sa tsena sekolo ntate ka kapa ke tlano re ke stage se ne re le mo sona le se ne ke le mo sona and then ka 2020 ka July ne ke tlogela sekolo ne ke tlono go tlogela sekolo ka re mama na ba ja nkere ene mamgolo le yana na tshwara togo mo le mo so ne ke tlo hloka motho a tlo nshalang le ngwana papa go ngwana o kae o teng le sa le ka moka fele go re botse o tlhoka motho a ka go shalang ngwana e le gore ba ga bo papa ge ba gona ko gabo o dula le mmagage ene wa bajwa then a usa gage le ena o tshwara di-peace job then le o mongwe a molatelang wa lesogana and then wena bo papa go bana ba kae ba teng mara a ke sa mma gore ba tšhabile a ba tšhaba mmanke go fetole wena o ka re o tlo re botšamaka bagonyane ba gago ba kae ba gona ba tšhabile e le ba babedi ka mokgwa ekwa ne ke gopelo phosolola mama tabe a e bee gabotse ngwana ka wa mathomo ke motebele kwa maphotla and then so ngwane ola ena ko gabo a ba mohlokisi selo re papa ge o ka ya re botse ka gore ba mo direla eng o teng papage le sa le sharp a ke sa kwana le ena And then then le wa bobedi a ke sa kwana le ena so go nwa o ka gare ga relationship ye nngwe ye e leng gore ga e amane le bana a ke ka mogare ga relationship o no ba o nnoše go nwa bana wow okay moroka thušošiwe ba re dikatse ditokološi dilo tše ka moka go mpontšha le tše tša masogana tše di sa ba tsamaile gabotse ya ke kgopela go botsiša mosese ke ile ka botsiša motho o mongwe potsišo ya gore wae a thubutse leleme wa tseba a sankampotša tša go kwagala gabotse lebaka la go thubula leleme ke eng nka no re ke ntho e nna ne ke e rata vele that's why ke thubutse o hlotlile ke eng gore o no thoma go rata gore o no thubula leleme ntwa go se boneiwe e leng ka mo o no kgetha yona gore ke thubula leleme le a ke tsore nka raba ke reng but ke ka mokgwa nna ke ratileng ke ya go leboga wena nna go tleng go tla thubula leleme ne ke na le mogotsi re tsena sekolo bo botlhe so then ka mona thutse so then le nna ka rata then ke re ke tla thuba okay a gona molato magagešo bana ba gešo le sale ba bannyane sa go kuša bohloko gore le šetše le batswadi a le sa tukišetša le nnoši le lokišetša le bana ba lena ke tlo bua go lena mama ge ba šala ba go nyala ba go direla semantše go tlile buang gore lenyalo le seke la fela ga geno pele lenyalo le ye go fela ga bo mogalabe pele ka re lenyalo la mathomo le le swantše le fele ke la bo mosadi pele then ga bo mosadi ge re feditše re ya go fetša ga bo monna jale wena lenyalong la ga go šetše go fedile ga bo monna ga geno lenyalo a la fela go tlile buang lona a se gore le fedile a ke re matebele bona ge ba nyala ba dira semantši mara ke re ge ngwetšišala e tsena semantše gore a re ke ngwetši ya ka moo so gongwe le ngwetši ya ka moo mara ga geno a ba hlaba ba fetša so mara wa kgona bona gore go ne phoso mo be e santše pele o ya go tsena semantše e bo o tswele ka mohlobolo ga geno ka se ga geno and then se ga gešo ke tle ke se dire ka morago a ke re ke nyala wena taba ke gore ka gae ga gone batswadi ga gona motho a berekang tse di tshwanang le tša gape monna ga nyala
a kgopele malome o re ntlaje a kgopele ba gara ngwane le ba gara mogolo gore ntlaje monna ga a nyala mosadi o re nna ke le moroka ke a nyala o iša lentšu kua ga gabo mosadi gore ke a nyala ene ba gabo mosadi ba swanetše ba direng ba amogele gore moroka o a nyala gomme ge ba fetše o amogele gore moroka o a nyala moroka ntšhe tšhelete a nyala so re ka se dire phoso ka gore ba geno a le thuše ke motho yeo ke phoso mama lenyalo ge re nyala ge ke ya go nyala matebeleng ke swanetše gore matebele ba ndiriše tše di nyakegang tša setebele tša go ntšha ngwana wa bona ka gae ka segega bo bona and then ge ke fihla ka mo gae ke tlo dira tša gešo ka mo gae nka se no go tšea o le so ka magadi ka tla ka go diriša sega gešo ka mo ka be ka fetše go swana le gore go mbale ke ya go nyala ke re no lenyalo ke ya go le ria gae le fela ba ba ka mo ga bo monna nka se ba sole ke sola bo malome yago gore bona ge ba amogela kgomo tšela ba rileng ka re wena go nbane o nyetswe mara nka le gore o nyetswa wa nyalo mara ka ga bo monna o feditše dilo ka moka o feditše o ngwetše ya ga mammang tšejanela ba e beya mmoe kae why o se wa iapara ba re ke don't touch don't touch o iapara le bošego o le iapara mosagare fela o ngwetše tša matabela ge di sepela mo bošego a di apare don't touch awa ke re a ke tsamaye mo tseleng mara jwale rena gape re banna ka mo re tseba jwang gore o tlogetse don't touch what if re nopile re thoma go tshwama ditwa mabedi a mararo awa le go o iapere ba no tswa ekwa awa mama le santse le lokiše ditaba wa bona mama setšo sa setebele o swanetše o se latele o latelele sa geno mara taba ya bana ba gago ba matwins bana ba bane bothata bona ba ne le bothata bana ba bane bothata bo bogolo bana ba ba nyaka go lokišiwa a kere bana ba gešo digwara a di jagelwe lankwa kere digwara a di jagelwe o ne bana ba babedi le wena o ne ba babedi wena o sa tia ka one le sekolong a kere gone jale ke tloa go le thuša ka tše di le tshwenyang dilo tše le di bonang ka molagae ke diphoofolo tše di rometšeng ke batho mmereko wa tšona o tlile go distepa lena mo maphelong a kere sosolanka le phela le tšona ka molagae go ra re go ne le kgonagalo e ntšhi ka gore le ile la tlogela sekolo le tle le se tlogele so re tlo le thuša ka go bereka motsola ka go raka dikatse tše ke le botšang ka tšona go hlokomela masea lena gobane le bana ba lena ba robala ba bolela ba ja bošego nkwešiše so bana ba le santse re ba šireletše bana bale so lena le hloka go tšeiwa le išiwe nokeng le ye go phethelwa ditaelo fela nokeng ye e hlwekileng e ne le maswanedi ya go hlapiša batho monna be le dula kae ne ke dula ga ba sa le gona ga a fetša go robala ba go rakile allright nako o le ga bo monna bo o ne le bana ba ne ba le gona se se le bušitše keng ne ke sa dule le bona ba nako mama a le bogadi lena be le le kae be re dula gae nna re sa dulela mo why lena be le šetše morago rena re tsebe se se ka ko emiša ntate moremi ke re mogala bo a nyetseng mama a se papa rena wa madi o a re belegileng mama o na le ngwana o moane ka mo lenyalong then rena re le three re na le bo papa rena and then lena be le nyakwa ga bo papa go lena ne re dula gona ga bo papa go lena ko madubaduba le ile buang ka bo papa gane mama ngwana o mongwe le mongwe wa gago wa ga bo papa ba ke rile go ba bela ga ba tlila ga bone ba sa le ba bannyane ba hlaola ba ba kgopela gore ba tle ba dula ka kwa ba tsebe sa ga bo bona batswadi ba ka ne ba sa le gona ka nako go dumetše bona allright bana ba ba tseba ga bo papa go bona le re batswadi ba dumetše ntle le gore o nyadiwe a ka nyala ke papa bona bana ba ba ile go dula ga bo bona ntle le gore wena o nyadiwe ka kwa ga bona a ke re ne ke tlogelane le papa bona ya that's why ke re malome ka kapa dilo di senyegile ga ga bo mme mara
a ke tsebe man mama o gabotse o gabotse ne mara ke kwa reasoning capacity ya gago o ka re go ne a ya dula gabotse ne o belegile bana ba ki o ba ishitse ga bo papa go bona wena o senke o nyalwa o sa le ka gageng go ba bo shetse o nyetswe o tsamaile be ke sa dula ka gae and then wa ba lokolla ba ya ga bo papa go bona ba lokolotse ke batswadi ba ka eseng nna wena wa reng awa ba ikwanetse bona ba e bolela wena wa reng a kere bana ba ke ba gago lentso la mafelelo mo baneng ba nna a zanke ba no rile bana ba ga bo bona ba banyaka nna ka re a gone bothata ne nka se kgone gore ke gane kere and then wa kry-a lenyalo wa tsamaya bona ne ba dula gona kwa ga bona nna ka nyalo mo gona okay so lena ga bo papa go lena napile la bushakeng re buile 2018 cause go bile le go skwane le bo ragadi le bo koko then ke ge rena re tla decide gore re tsamaye re boele gae cause papa ka sala tlhokofala 2014 so papa go o tlhokofetse papa go lena o tlhokofetse le monno a nyetseng mme o tlhokofetse le yena wa tseba re mo go nyaka ga malome ka kapa ntwa ke e bona mo go senyegile dilo tse dintšhi kua ga bomama that's why ke re bana ba gore dilo tša bona di loke dilo di senyegile ga ga bo mma gobane go ntwa le bana ba ga nne go sepela le mma go bona ge mma go bona nyalo alright mma go bona mo a nyetsweng setšo sa ko a se dumele gore a tle le bana a kere a se dumele mama o ile le ngwana o mowane mme o buile le yena le ngwana ola o buile le yena gape ba ba tswa go bua ga bo papa go bona o gona go kwešiša gore ka gare ga lenyalo la mma ke dilo tše dintšhi tše di hlakahlakanang a go ne nto e botse e phethagalang so gore dilo di phethagale ka mogare ga lapa le go nyaka ge ba phetha ka nnete cause bana ba ditoro tše ba di lorang a se tšona mme ka bo yena o ile a betha ke stroke so lebaka la gore a betha ke stroke gape ge baloi ba go sahlela o swanetse o nyake go tseba gore no sedimo sa gago se kae why badimo ba swanetse ba go tlogele baloi ba palela godimo ga gago gore re sedimo se sa ga bomma a se right a sa dula gabotse santse se beiwe gabotse ene kore se berekiwe se be gabotse se kgone go ba le maatla mme a tla kgone go loka be gabotse mo bophelong mama ke eng e go thabišang na e gona ekwa a go ne nto e go thabišang a o tipsine ga botse wena bophelo ba ka bo hlakahlakana se se napang se go kwišitše bohloko mo bophelong o ka mpotša tše pedi tše tharo ke eng mama ke taba go se bereke no dutse nje no ba motho o nyaka mmereko wa mohuta mang o mollo mongwe o leng gona o hloka mmereko ge o ka fiwa mmereko o ka ba le nnete godimo ga mmereko o fiwa go ona o ka o swara gabotse o ka hlompha mmereko o filwe go ona o ka se tshwenye batho bao ka nnete o tshepagala ga ka kang gore motho a ka go fa mmereko mama o motho wa mohuta mang wena awa ke no ba motho mara mmereko ona ke a o rata ne ke bereka ya le ka taba malwetse ka ba moae ne o bereka go dirang ne ke bereka dikitši mmereko wa dikitši wena jwale ka ge o le mme o ne bonnete bo boka o tshepagala ga ka kang godimo ga mmereko wa gago awa be ke tshepagala le magoeng o kgona go hlokomela bana o kgona go rata ke bana a ke re mma gore na ge o e kwa profa go butšha ka mokgoki lenanego leki le thuša batho ka tsela tše ntši tša go fapana go ne le batho ba e leng gore ba thieleditše gone jwale mo e leng gore o mongwe o thieleditše e le gore a ka go fa mmereko ka go kwela bohloko o mongwe o thieleditše
ka nnete o na le bana ba e leng gore ba hloka motlhokomedi ka baka la mebereko ye a e berekang jwale go a kgonagala gore o ka o kry-a mmereko mo pitšeng tše kgolo mo ka baka la batheletše ba ba theleditšeng gone jwale ke ka baka le o kwang a go butša diputšo tša go butša go tsona Ke a dikwa. wa tseba wa ke botšiša mama go ne mme o mongwe o mpoditše re o nyaka motho o e leng gore a ka šala le ngwana wa gage motho wa mmerekelang o no tsamaya ka nako ena a nyakang ke motho wa mme o no sepela nako a nyakang nako ngwe o no fetša kgwedi ka moka sa tle mmerekong a re ke tlatla kgwedi e tlang so ke nyaka gore ge ke ya go go fa di-number tša gage ke tsebe gore ke mo fa motho wa mokutamang Aowa, nna ke a tshepagana. wa tshepagala A ke re ke ile gore go na le se ke se dirang o tla tla le botsa gore motho ola wa lena a mpereke ga botse. o sa na le di-number tša makgowa mo bo o bereka gona Mara a ka tshwara founu ke šila gae. o bušitše ke bolwetši goba o bušitše ke dintwa Ke bolwetši ene le magwane ke a bereka ba tsamaya le bona. o ba berekile nako e kae Ke ba berekile 4 years. Ba amangane eno ba di-peace job ke no tshwara mola le nako nngwe ba mpitša nako nngwe ke no dula nje. like mo ntlong ya bona bo bereka eng bo hlokomela bana fela bo hlatswa diwashene bo apeya bo dirang Be go sene bana ne ke kolomaka ke tlhatswa. No go sene bana. okay ke kgopela gore le riele mama Sevine le tle le mphe yona la nkwa ke ge e le gore ke theresho mama nnete mama o kgona go hlompha mmereko wa gage Nka go fa le difounu tša makgowa ka ke tla di ngwala mo CV. Ya, O tla ba founela. ya ke kgopela gore wena mphe dinomoro tša makgowa ke ba founele and then re ba botšiše gore bo le jwang ge e le gore bo le motho wa nnete ke ne nnete gore le go sasa o kry-ile mmereko ka gore nna ka kua gae malome ka kapa balwetši ba ka ga ba etla ba bolela le nna ya go ne le o mongwe o nyaka ngwetši ya lapa ba like ba bolela le nna ene ba tla go nna ka go ntshepa so le nna ke santse ke ba fe batho ba ke ba tshepang ka nnete prof so a ke nyake gore ke tle ke ba fe motho o e leng gore o tlo ba tlaiša a ke nyako ba fa motho o e leng gore o tlo ba tshwenya a ke nyako ba fa motho o e leng gore go sasa a ka senya relationship gare ga ka le molwetši yaka wa e bona so o tla bereka ke ne nneta gore ya mmereko mama o tla bereka o tlo o kry-ya go sasa Nka thaba kudu. ya and then lena le santse le ye sekolong akere ya so ke tla le thuša malefo o swanetše gore go sasa a tlega ga bolena a tla bereke mathata a leng ka kua a romele banna re bone gore lapa le la bothata ke eng ke kwa le re lapa lela ke la geno a kere mama le šetše le ba bakae bana ba mokgekolo ka kua Re 4. ba tla dumela ba bangwe re tla go bereka ka kua Re ba boditše. lekwane Le wa gae o re moditše gore re tla mo lekgone. no ge lena lekwane a gone molato Ka re le yena o botšišitša re ba tlo kgona go le thuša na ra re ka re ntate moremi wa ba thuša batho re kwa mo FM. Alambela ra wa gone bothata. A ke ra no yena o dula ga gage o nyetšwe yena. O ga gage. Mara ga yo atla. a gone molato mama re tlo le thuša malome ka kapa mme o ge e le gore ke nnete makgowa gage ge nka kry-a e le gore a bolela jalo nna ke nyaka mme wa go hlokomela ka kua gae nna so mokgekolo wa gešo ke kolampotša re ke nyaka mme wa tlo hlokomelang ka mola so problema kua ge ba hira batho ba bangwe ba ne go fihla ka papadi wa e bona so ge e le gore nka re ke founela makgowa ka ge ba mpotša gore ba le right so ke tlo tšea yena mmagorena onkwa then a tla re thuše ka se seng ka kua gae mmagorena Thobe. re kgopela gore o se kwa re disappointa re tlo šala wa bona re ba ba kae ka mo 1 2 3 4 5 re 5 re tlo šala re convinca monno wa ga moremi gore a se ka tlhwa re o tla founela kae kae o tla dia jwang
a no tšea mmereko a go fe ona lebaka ke gore o swanetse o bereke mme o godiše bana ba ba gago o swanetse o bereke setene sela ba go nyaketseng sona modimo a go thuša go fe maatla o seage gore le go sasage go ka tsoga go diragetse bošaedi mohlho mongwe ba mahu bana ba ke ba kgone go šala ba dula ka mo e leng ka gabo bona re tlo mo convinca gore mmereko o swanetse wena so ka mokgwa a nyakang go kry-a go tshepega ka gona le rena re tlo mo netefaletša gore re ya go tshepa a ke re ya kwana and then re kgopela gore o seko wa re disappointa mma go rena ge ba re o fitlha ba re o dia mo le mo le mo o die mo le mo le mo o tiše ka matsogong o tswalle molong a ke re mma go rena awa ba ntshaenela mola ba re ye ke tabe e botse e tloga inyaka go itielwa diatla ga gone molato magagešo ke nagana gore ga ke tsebe moroka e fela go ya ka mokgwa re gapileng ka gona le bona nna ke kgotsofetse ke nagana gore taba bona e wetse ya yona e wetse mama ke tla mo thuša ke tla mo fa dinomoro tša manager kua gae and then o tla bolela le yena ge go kgonagala mama le go sasa ka tla kua gae a tla thoma mošomo o e leng gore re a o hloka go bohlokwa mama go thuša batho ba e leng gore ba hloka thušo ka nnete ya go bohlokwa kudu go thuša batho ba e leng gore ba hloka thušo ka nnete re tlo bereka ka moka o tla bola gausi o phetha ditaelo bana ba gago ba phetha ditaelo le wena o ntse o le gare o fepa lapa la gago dilo di tla loka motswadi aka go ne molato ba re re tope ba babedi ba bararo ba theeletše go 01311004006 01311004007 re no kwa maikutlo a bona fela ba re jalo jala ke re re latela melao motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm ba go fa sebakanyana ka fa gore o no letša mogala o lahlele sa mafahleng a gago go ya ka mokgwa o kwelego ditaba ka gona le ka mokgwa o di bonago ka gona go 01311004 060111004007 gomme o itheleditšego ye ka nnete ruri ke motse community radio ya lekgotla kgašola selegae gona fa le go 96 number 3 fm mcrs mo moyeng dumelahle le ka ntate ka kapa a re gona rra lena ke mogatša sefere se tlabe ke mokgwekola sefere se tlabe ka maphotla re a leboga ntate ka kapa ke kwa mme go thwe o tlhokofaletse ke tatago bana a tlhokofalela gape ke o mongwe wa lenyalo jale be ke kgopela ntate moremo gore botsiša nna gore ile a hlapišiwa na mma gorena potsišo šiwe ba re o e botsiše ke moroka mara ke nana re o e kwele o ka no e araba ya gore mola wa tlhokofalelang ke papa go bana bakhe wa tlhokofala le ke monna wa gago wa lenyalo na o šetse o ile wa hlapa wa nwa tša go nwa ka papa go ba be ke so tsamaya ke re ke sa le ka mo gae ba ke ile ka ya mothong a mphatša a ke mokwa gotse le tša go nwa o re ka papa go bana bakhe o be a sa le ka gae ba kgonne go moema emiša and then ka wa lenyalo ka ko bogadi baka ba nkalafile ba nyaketse motho a nkalafa ba ntlhapišitše dilo tše ka moka o rawa o hlapile o re o hlapile bana le gona ba ile ba ka lakapiswa ka re dilo tše di ama bana le mme tate wa ka o monnyane ke alafilwe le yena ba a ke re bona ne ba le ka kwa ga bo papa bona a ke tsebe bona ba berekile jwang ka bona a wa ge le re le tlhapi ka ntate ka kapa ga le re ke nnete o hlapile wa mahlatsi le mahlogono la ga be ona re a leboga mosadi a seferefetlana ka maphotla
01311004060 motheletši o mongwe ra wa šetse re tseba gore na go tlo founa bomang mcrs o mo moyeng mcrs Hello. thobela Hey, ntate ka kapane, ntate Moremi. aga thobela Awa. Ke ra le ko lenano le ke nna Doria ke tswa pele mo moganyaka. Ka mogo bali ballang ka gona e le go ntate ka kapane, ntate Moremi. Ke nnete dilo tša mokuto di puša bohloko. Ke matofo ke tsena mo lenanong le ntate ka kapa. mmagorena Ke mathomo ke kena mo lenaneng le la Thobela FM. awa o thomile Ke ba kwa bali ene mo ke ba Mmagorena. bona ene ke motho e leng gore ke a lethetse ka mehla le Mmagorena. matsatsi. o re theetša mo radiong e feng Ke motse re a leboa ya kwagala le ya kwagala mmagorena jwale ke a ba kwa bali ka mogo go leng ka gona ke nna tere ke dula mo moganyaka jwale so batho ba ka mogo ba llang ka gona e le go ntate Moremi. mcrs o mo moyeng dumela Mseres ka kapa kunjani no professor. hlangu hlangu sona hlangu kunjani mahlangu Itikhe ngiphendulele umshado wesindebele wesintu. ya Professor uyibethe ngiyo then nawe kakaba abantwana lapho babuzisa ngamalimu lawo. Then i-department yami nawe kakapa then professor i-department yakho uyayaza ngithi ya umshado wesintu nje umuntu thumela abazali ukuthi ikhambani hayi ngenkomo zakamolimo zakababa or umma ukhambani ngibone isiko sametsi mona ke nyaka mnyala bayakhamba bayobuzisa then uyabereka kusuka lapho batshilo ukuthi bafuna inkomo ezikakuzikhupha zonke ukusuka lapho uyovululisa umfazi kuhlathwa imihlubulo yani yembuzi and then bayomthatha ekhabo bayomvululisa benza naye kwamahlangu then uzohlala kwakhe uzabakhela uhlala kwakhe nabantwana bakhe ya injalo into leyo then kunento ezinye azingenziwa lapho ya and ukhulumile professor ngikuzwile ngithokoza wena fanele ubahelebha ngithi professor ya and then investigation yakho professor ngiyo is traditional then kakapa Sure. investigation uinvestigate ka batho ka kya huko ke itsamaisana leng inaka investigation unaka usipodisa mo social worker ding ngiyo befuna ama social worker then they must go to school vele re a leboga you cannot drop esikolweni udropise ukuthi ube nomntwana usesemncane asindwe ngiyathokoza ngithi thank you hlangu re a leboga motheletši wa motse community radio ebile awa mahlangu re tswalletše yona ka mo batheletše ba tše ba ra wa bjale go shota mahlangu o ka re o ba kwele ke mokašua wa o tsene ga gone bothata magagešo moroka ke nagana gore re ba lokolle ba re emele ka mola reception ka fale ya ba gešo re tlo le thuša kere mama o bone malefa kere bana ba gešo re tla le thuša ka mokgwa re ka kgonang a kere le tseneng sekolo a kere ya bana le nabo a ba gola goleng a kere ya re a leboga o fa mmino o ratang e ka ba wa afrika jazz raofatela ka moka house gospel hip hop soul agegete pititšha ba le pitsana wene ngaka Moremi professor Moremi ahlabilwa e mo swanela bjang
tšhabuka madumela go ya le tšona magana go boa a tšalo madumela go ya moroka batho moroka metse a pula ga itšalo moroka batho banna wapere thaka le magoši wapere kobo thamaga kgwadi ya go swanela ngaka matšhibela kgwadi ya go swanela ngaka matšhibela ngaka moremi we tšona ngaka moremi wa tseba o thuša batho ke kolega o galagala pagalake ke kolega o galagala wele ke kolega o galagala pitšentše kgolo lenanego la pitšentše kgolo a ka nego la pitšentše kgolo ke kolega o galagala pagalake wagile malapa le tšona tšaba ekwa ngaka matšhibela ulukiša le manyalo ka moka ga reta ga itšalo reta mogalake ka moka ga reta a le nna ga kreta wele le nna ga kreta sedupe wa tseba minato wa tseba wene minato wele moroka wa go minato radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke lesome fela go itšwela go area lesome teke gore 10 minutes after the hour 11 o'clock lenanago le o le theleditšego le ke pitšentše kgolo ke tsamaya le professor Moremi gomme divoutu šidiwe magagešo ge o rata le go ba molatedi wa lenanego la pitšentše kgolo o no re 03 mutse FM ke moka wa romela go 33453 ke moka e tlabe e sepetše ke a e bušeletša o no re 03 mutse FM ke moka wa e romela go 33453 ke moka mogopo wa tla lenanego la pitšentše kgolo a ra thaba prof balli ba rena ke ba mongaka o ka no ba tamiša semmušo ke moka le bona ba tla ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampša aowa re tloga re lapile melala e le ruri thobela a ke leboge malome ka kapa ka mola dikgokaganyong tša leago ka Facebook kore le kgolle ba tloga ba re emetše ka makata a namane ke kry-ile ile gore ya batho ba e rata pitšentše kgolo banna re kgopela tshwarelo a llata banna re a lokiša ka fa magagešo le kae re gona re tla thoma ka mola go sesi a titsebiše e latele ka sesi ka mo a titsebiše e tle ka fa nna ke nna matšego mathibela ke tswa lefaseng la matlerekeng alright ka mo Thobela ke rata go dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi le bašomi ba ka mo motseng nna ke nna Sindile lefaseng la matlerekeng wa ga mang wa Moraso wa ga Moraso aga ga itšadi ya ka o šile ka paki re tlile go kwa ditaba Thobela wa le mo ke ntsa kwa lešika ke tšhomi ya molli alright molli ke mang ko wena o molli ko wena wo o ka nape wa nape wa no di itia tšalla kgaitšedi ya ka o ka napa no di itia tšalla Thobela ntate ka kapa le ntate Moremi ke ngwaletše pitšentše kgolo ka lebaka la bothata ba ka gae re tshwenya ke magotlo a leng ka gae a je dijo
a ja di-furnitšhara le fridge no re e berekisang ke fridge ya boraro a je dijo a je di-furniture ke gopola last ke robetse ka mo kamoreng ya ka ntle mana ka tlile wa tswa bopedi a robetse ka montlong ke no ka fologa ntse o sha re matšhego e tla o tlo bone a ke tsoga ke kry-a sofengwe gone monotlwana sofengwe gone molalana so nampile ka mo fridging a re bula re kry-a magotlo a tsena a kokona dishebo ka mo fridging a ja dishebo le nngwe gape le ka December re le re dutse ka mogae re thabile re le rena bana ba mama fela se sa ka o mogolo a ne jwala a ra tsena ka montlong a re latele cold drink a re o kry-a no gongwe kgologolo ka montlong so nogela ra bitsa maki ra polaka metsi ra itšhela maki a ka tla a e bolaya ande le bošego a re robale ka motsagae go nne mešito e mentši le mo godimo ga ntlo ebile re ka no thombarano tsena ka ntlong gona o ka ba re ke mo efena ba re emetse gore re kgone tsena ka ntlong ana ka gae ke dula le sesaka le bana ba rena fela na re kgopela thuso ya magotlo bothata ke legotlo fela mo nna ye ke bang re tshwana ke magotlo tate Moremi alright chomi o felegeleditše se seolla ka magotlo wena o ka tsentšha kae mo a lebetseng gona legotlo re a le kwalija di-furnitšhara fela wena o ka tsentšha kae bole ka chomi le wena o chomi ke ngwana mamogolaka aga wena o ka tsentšha kae nna le ke le tsebang mare ke la gale nne ke le ka le bona le apere necklace legotlo le apere necklace ya ma ya bua ka matlerekeng ye nna ke tsebe magotlo a gona a chepa ye a chepa ntate Moremi mapele wena o le bone o ile kae go tlolela go apara necklace gane magotlo a ka kua ga geno ke ya makae sese nna a ke tsebe ntate Moremi re lekile go tshela di-retex diloma a dije la re ka tšea dijo ra di beya mola a dije di thubola di-fridge di ja di-sofa chomi wena o le bone le apereng nna ka le bona le apere selo ke tseba gore a tšere sešebo ka fridging a tsamaya le a beya mo disofeng mmago sese o kae tlhokofetse sese o dula kae ka gae goba letitule la RDP goba le dula kae ke steneng ka gaba ke steneng ka gabo re nyaketse se sa ko mogolo o nyaketse batswadi ba rena Stan batswadi ba rena ka moka ba sa phela mama le papa ba sa le gona so le dula le ba ba kae ka mo steneng ka mokae go njwale ke dula le sesaka o mongwe le bana ba rena re ba babedi nna re dula le abuta rena kwana a bua o tlile ga jwa le go njwale o tsamaile o tsere lo tsa gago ile o dula ga koko re lo tlhokomela motso ga koko go njwa re šetse le sesaka magotlo wa bonang ke le tee ke ya mabedi ke ya mantši nna go ba le letee a se le letee ke no ba ke sa tsere ke ya makae a se le letee lona le ne mengwaga mekae a phela ka mogare ga lapa la geno ke sebaka ntate Moremi gona ke sebaka o kompotše mo necklace be le apere kae leotong molaleng be le apere kae sese molaleng mara wa rereša goba monna wa spice ntate ka mma mare nka bolela tabe ka ka se o le bone le le kae monna ne ba sa gape dula tabe ke bothata le nngwe ya gale gape le nngwe ya gale gape ko gopola sesaka e sa le motswetši e le motswetši o re robetse ka mo ntlong o yadile mo fatshe go tswela ntho le ka mfatshe ga mabo ba re ke serunye ntho le ya no wela mo godimo ga ya no tsena mo leboteng ka re o ile mo asenkeng gore tsene mo monyakong a ke tsebe ko godimo wela mo fatshe mama go jile ke eng sese nna ke tse mama ko tlhokofetse ke seng 2 tlhokofetse weeks sale o monnyane a go diša ke kokwa rena mama go sese o jile ke eng ba rena ba jwa
bolwetse bone gore ba tlatša ba ria engeng bothata e bileng ke ne nneta gore se se godile mo e leng gore bo santse gore go kry-a ba bagolo ba botšiše gore motswadi wa gago o jele ke eng a wa nna ke no re sa le ka botšiša se saka ebile ya ka motšiša nna e le yena a bolela a re botsa re mama o ba jwetse kudu o no re mama o ba jwetse alright mama go ga robala bone mengwaga me kae wena ne ke ne 2 weeks o bone 2 weeks alright lapa le le dulang ka go lona le lebegile a re begile ya ngwaga go feta re dirile modiro ba re beela lefata ba papa ba re ba re beela lefata mare last re ile košeng ngaka tsoko ya re botsa ya re a ra dira tsona because of a ra lata re nna re ba no re beela lefata fela a ba lata mama ba lata papa ba tsentšha ka gae okay so ba rela ba re thome gape papa go nyetse mmago re ba nyadišitše mola šitše ba re betse mare na ntšhitše setsekanyana before ba robala okay no se segolo gore ba banyadišitša ke so ge ba banyadišitša ba bo papa ke tshwanele gore ba tla ba biele lefata kere so sporofeto ge se tswile bjalo ke kwešiša gore eno ba ono le no dula gae le sephethele ka mogolo ka kgonang kere ya so ke nyaka go tsena mo tabeng e kudu nna ba le tlhaloseditše gore le ba late jwang ka nna ka mokgwa ke kole ba re tsatsi le ba dira modiro ba ye ko lerapeng la mama ke kole ka re ba re ba ngathe mabu ba mmotse ba bolelele ena fetse ba ngathe mabu ba feta ka ona ba ye go papa ba bolelele ena ba ngathe mabu napile ba batse ba ise go bokwana ga bo papa napile forogo ba re ba leka ko napile forogo ba batse ba tliše gae motso mmago a o tsebe stene se tsona se ba senyakile e šetse a robetse okay rena go gatiša badimo ka gae ne go gatiša badimo ka gae ke gore badimo ge re ba lata re ya go ba tšea mo ba lego gona ra ba robadiša ka gae go sa se ra ba tšea ra ba bušetša morago go na le bokotsi ba go tšea mobu wa mabitla re wa tliše ka gae go na le bokotsi ba go tšea masuka a mabitla re wa tliše ka gae lebaka ke gore o kgona go tšea mobu goba maswika a e leng gore setopo sa gona kua fase se swere dithipa bangwe ba bolokile ba ba file dibolao and then dibolao tšela ka moka mothola o tlo olwa ka mogaya ke re gopola gore mohu a be le dirapa tše pedi mohu o ba le serapa se seteng then ge re tšea mobu le bale ba etla ba ngatha mobu re thoma go ntšha motho mo tee diripa ene motho o swanetše go ba le serapa se seteng gantši ge motho a robetse a sa tsebe lapa la gage re mo gatiša ka motseng wa gage ga bo papa go wa go tseba kere wa go tseba ge a tseba ga bo papa a go bohlokwa ba re ba fetiše ga bo papa re swantse re ba tšee re ba iše motseng wo ba sa o tsebeng wa bona akere mara go a ka gore ngaka ka nako e laola ba bona jwang fela go tla go dula le mobu wa mabitla ka gae go na le risk ka gare gobane o tlo o dula le mobu e leng gore motho o le motšereng le motšišitšeng ka gae go ra re ge le motšea kua le motšiša ka mo gae a go sane bohlokwa ba re le o phasa dirapeng a ke re ge re tšea motho mo re mmeyang gona ke mo re swantšeng re phase gona ke a re kwešišane sese wa nkwešiša ka lekwa ge re tšea motho ge re ya go tšea mmago go ra re mmago ge re mo iša ka lapeng la gage a go sane bohlokwa ba re o phasa mabitleng because re tšere mmago re motšišitše ka gae o swanetše go phaswa ka gae nto re e bolelang e tshwenya batho ba bantši because batho ba phasa boragolo bona ga ba gona batho ba batšedi ba ba beile ka malapeng a bona go na le risk ya go beya modimo ka gae ge lena le bana ba motho le tšere modimo le mmeile ka lapeng la gage lena le bana ba motho lalwa las bone ya le raka ka gae le tsebe gore lena le tlo sokola bophelo ba lena because le tlo palela ko go phasa mmago lena gobane mmago lena o tla ba le ka gae ene makoti o tla ba gana le phasa ka gare ga lapa gobane lena le makoti le go tla be gone dithulano
mmago le naga le dirapeng ge ngwana a tshwenya ke badimo o kgona go tloga a ye straight a ye go bolela le badimo ba gage dirapeng ge e le gore ka gare ga lapa la gabo gone dithulano so nto e kaone ko gore ge motse ba sa o tsebe ba gatišeng ka kgopelang ngaka gore go ka ba jwang ge re ka ba gatiša ka gae ra ba robatša ka gae frugo ra ba tšea ra ba bušetša morago lefata o bolela nnete ngaka le ka se bee lefata ka gae beng ba motse ba se gona tšatši le re beyang lefata ge re le laelela ga gabotate gopola gore ge re beya lefata ke tšatši le re bega motse re ka se no tliša lefata ra re tlišitše lefata motse o se wa begwa ande ge re bega motse santse go be go ne ba geno ba gabo mmago le ba gabo papago ba tlile gora motse wa bana lefata le tlo rwadiwa ka tšatši leo mmago o tlo latiwa ka lona tšatši leo a gone gore lena le ka lata mmago ba geno ba se gona a gone gore lena le ka lata mmago ba bagadi ba gage ba se gona le ba gabo ba se gona yena ba rile a late ke rena bo tlo lata ke ba bagolo that's why ke re lena dulang fase le ngaka le mmotšho re ngaka go ka ba jwang ge re ka ba gatiša ba robala furu go ra bušetša mobu wa mabitla morago le seke la dula le mobu wa mabitla ka gae okay ka lebaka la nne le motho e feng na le mokošeng ra ya ko go yena ke tse re ba tsere namba ya gage gore jwang alright a gona bothata kgaitšedi yaka before le tšiša medimo ka mo gae ke kgopela le bereka motse o la bolena le ka se tšiše medimo ka gare ga lapa le go dula go magotlo kgotlo lela le tlo fihla ka mola la riang le a hlola tshenyo godimo ga taelo le tla be le pheta ya badimo le mo gausu mo matlerekeng a se lena le swantšeng le soko le thušo wa bona batho ba dinaga tša gausu nna ba mmakatša ba hloka thušo ba ja ke ditlhong vale o tlo ja ke ditlhong batho ba lena le nagana gore batho ba postang mo di-Facebook ba ria di-testimonial ba bapala a re se ke ditlhong tate Moremi wa bona hlong kgaitšedi ya ka ko go bogenesis e ka se tsoge go thusitše ka selo motho ga ija ke hlong o tlo no dula dilo tša gage di sa loke ka lebaka la gore yena o ja ke hlong a senka ya thuša motho ka selo gonjale o tlile mo o tlilo nyaka thušo re o katana le legotlo leo re ye go lwa le lona gotlo leo re santse re le thie re le tanye re le bušetše morago go mong wa lona wa ikwešiša jale potsišo kore necklace ke ya mang ka mo gae aowa nna a ke tsebe gore ke ya mang tate Moremi kopele le last re gae go tle kereke a ke kwa kule ba re mo gating ba ipoletse tlhogwana mpopana wena bo le kae ga ge ne ke le gona but nna ka ntle a ka tswela ke kwa ba re ba ipoletse tlhogwana mpopana le masiko a mo trapeng nna ke bone ntate Moremi tlhogwana yo ya mpopana wena wa di bona e be e le bang tlhogo eo monna ne le di nna le tše 6 re ba dile bana ba mmamogong ga geno le 6 le ntšhitše tlhogo mpopi ya go ba le dinalete tše 6 ke kole so nna ne ke le ka ntlong marang ke re se sa ka shwena ba ihlatsetša gore o yana o di bone nna le tše 6 wena mama go kae mama tlhokofetse wa ga bommago ba ekgwa so go riagalang ga bommago go šetše mang ga bommago šetše bomalong ba i4 le mane bomalong ba ba i5 le ba boditše bomalome gore le tla mo a re ba botša because of wa ile se la ba botša o mogolo re ile re mmotša a re re sekebe ra bala fane ya ga bomoki alright solution ya taba tše malome gore yena gore o di solva bjang a ke tsebe cause nna ntonkošang botlhoko gone ngwana o kwa ka o mogolo wa mafelelo wa bereka mara a gone nto a e dirang selo o ne o phela hlakahlakane mara wa bereka o ne mahlatsa mebereko ba kgone bo mmetša a yage dintlo mara a tsebe re tšhelete ga go dirang ka yona and-e le motswammagešulo wa senyega dile ka ga o dula bogwe alright batho ba sa tlo tswela pele batho ba re ba tšhaba batho ba sa tlo tswela pele batho ba re ba tšhaba batho go o bona ka mehla le ka matšatši re dira di-testimonial tša di-video re di-posta mo Facebook re bontšha batho gore batho mo a batlele go bapala
o ne batho ba bangwe nka le gore ke badudi ba molagae ba sokola lo tsa bona a di loke ka lebaka la gore mo gongwe ba tšhaba gore batho ba tlo reng ba tšhaba go tla go nyaka thuso monaga go nyewa go a nyewa na gona go nyewa go nyewa no ga go le boima sese ya gore ba re mokete o tlo reng a tlo go thuša ka selo a tsebe mathata go gatlanang le ona go soro ntate Moremi na go soro go ntse le le godile thaka tša lena di ga lena ba ne metsi ya bona ba bereka ba ne banna lena le sa tletla le mo le sa zula-zula ka mo le go bereka le bereke so go ra re go bose gore mo bophelong o lebelele thaka tša gago di tswela pele thaka tša gago di nyale pele ga gago di be le bana pele ga gago ba tswele pele ga gago ba bereka pele ga gago wena mmereko wa gago o tlo ba gopele dithuranta ora re ke yona bophelo bo o tlo bong o bonyaka e kuša botlhoko ntate Moremi because of rene le bana re tlo go duma gore le rena re tloga mo lefaseng re ba diretse dilo tše kaone re se ka tlogela bana ba rena ba sokola yona e kuša botlhoko ka nnete nna nto nkušang botlhoko ke gore mama ka se a tlhokofala a ke molora a ke tse gore wayo o jile ke bolwetse mmago le ena ba rena bašwa alright ga bo mama re tlo ya manyana ke re bo malome ba re le seke la tsentšhafane re tlo nyaka go thuša lapa le le tlileng mo gone bale le wena re tlo go thuša ka mogore ka gonang ka gona lapa la ga bomme re tlo tswa re le beetse ka thoko go fitlhelela ge bo malome bona ga ile gore ba nyaka gore lapa le la le loke ba etla gore rena ba boledišana le rena kere ntwa ke nyakang go le botsa kore le godile lena le godile bophelo mathata a bona ke lena so ge lena le dula le mathata a lena a e leng gore a le ne le solution tša ona ke tlo go botsa nto nngwe ka lenanego la pitšeng tše kgolo ne batho ba bantši ba tla mo ka morago ga gore ba tle mo difamily tša bona bontši ba beng ba ganetša gore ba tle mo ke bona ba tlang kua gae ba phethang ditaele ene o ka se ba soli ka lebaka la gore go ne le batho ba bangwe mmereko wa bona ge batho ba dira nto botse mmereko wa batho ba leke go kgeloša batho ka lebaka la gore ba bangwe ba e leng gore ba le dirile dilo tše ke ba bangwe ba ba tlo lefang maele a gore le seka ya go nyaka thušo ka ge ba kgatlha ke tše e leng gore di mo maphelong a lena le sokola ka mokgwa le sokolang ka gona o nkwa gabotse le go sasa go tlo ba le ba ba bolelang lebaka la bona e le taba ya go kgeloša lebaka la bona e le taba ya gore ba nyaka go bona se di se thomileng se sa felele fele motho wa mathomo a tlo go bolelang gampe wena ga go bolela lotse o no mmotsa gore o kwa bose ka gore wena o kgatlha ke bophelo bo ke bophelang gore a re lotse wa di tseba wankwa metse ka moka e buletše radio e thieditše lenanego le go etša le lena mehleng le thietša lenanego le ge batho ba bangwe ba le gona mo ba nyaka thušo mo go nyakiwa thušo sese ene batho ba bantši ba batlang mo ba a fola o botša ke nna ga o sena bohlatse o tle ko go fe di-video tša bona ko go bontšha gore batho ba a fola batho ba tswela pele lena solanka le ka nokwa ka motho a re o tsore wa bona motho wa mathomo wa go goganetša o dianto botse ke sera sa gago sa mathomo motho wa mathomo wa gore o tlo go fa di-advice tša gore wena o bona gore ke nyako lokiša bophelo yena a re no o se ka bolokiša motho o ke sera sa gago sa mathomo mo right off mo bophelong ba gago ya bona re a bona gore lenanego le le thuša batho ke bona sesi ka mola ebile o emiša letsogo e nngwe gape ntate Moremi o kry bošoga ke robetse ke a lora ke a lebala and then o kry maybe ya ke robetse foroga ke tsoga ke lapile ke sa re ke lapile nako nngwe pele mola mathomone ke rata go lora ke robalana foroga ke tsoga ke bona madi ge o lora go tsoga forogo o bona madi and then no ba madinyana yona nakonyaneo re tlo go thuša mogala ba gago ka ya gaetšedi a ke naye ga o ne le bona o lwanabo ntate Moremi bona ba tla na bolela nnete pela modimo a ke tsebe gore go direga bona banna ba tla mo go nna jeke re ka no dula 3 months 4 months ka baraka wa baraka o barakelang gaetšedila ke ba go tshwenya ka banna a ke tsebe ntate Moremi nna go bolela nnete a ke tsebe alright malome ka kapa ba ka matlerekeng ke bao bolela le bona malome a ko go leboga moroka re a leboga tša magotlo re a dikwa a go apara di-necklace a go topa dišhebo ka fridging a di bea godimo ga disofa go shota gore tšatši le lengwe ba kwe go nkga bogobe legotlo le tepepa ka bogobe ba go fiša
bone bonkgana ko re sa dula ka mokhukhung le gona re sa thomo dula ka gae ne re kwa diplate e tswana ne delela go re ko gapeilwe ka kontle le kwa ile gore go ape ka mo go re ko apeilwe go apeilwe and then re bona gore tsatsi le feng a go apeiwa a re ne bopi le tsona re di ke ra di pšhatlegile o gore di a kwata ge di fitla di kry-a go sene bopi kgaitsedi yaka o dula mma go tlhokofetsane le stene wena o dula kae gone bale ga mamaka ko kwa ka tlhokofetsanya ke tse mama Stan o dula le mang ka mo we ke dula ke noši sisa ka ba monyetši okay wena o re o rakana le banna o kitimiša banna wa kgoga a ke kgoge tate ka kapa le nna ke tsere go diragang ene ke se ra sa tseba wa nwa jala bona kgaitsedi yaka wa nwa ke a nwa wana taba tša lena di straight and forward go bolela nnete moremi ke department ya gage dilo ka moka ga tšona tše e leng gore le lile ka tšona mo bo malome ne wena o berekiša fane ya bo papago pasa ke re moraswi and then ka mo seneng sa geno ke gama ke ga mathibela sa bo papa and then wena ne ke berekiša bo mama o berekiša sa bo mama ke kwile le re mamang o dula ga bo mosadi ke mang ke malome malomaka wa mafela ko mongwe wa ba ba reng le se ka la berekiša sefane sa gabo ya sena yena a bolela o yena a bolela kgosa re mmana moraga nako o dula mohlanga bowe malome o monnyane o dula mohlanga ga mang bowe o dula ga bo mosadi and then ga bo mmago lena go dula mang ga o dule motho go njole go tlile a botaka go dula a botaka o ile a botaka no ya no bana beshu moroka o tlo le thuša yeo ke department ya gage nna gone gore nka re ke a tsenelela ke bolelela godimo ga eng a lene masogana ka moka ga lena nna ke nayo o wena o a tshepiša o nene ka kakang o dula le yena 26 years o a tshepiša o diileng ka gare ga 6 years go bontšha gore o tekemišeditše ke monna o nyaka go dia tše banna ba di diang ena tekemišeditše o diile eng wa ntlhokomela sese a kry eo ke a gago le yena a kere a ntšhetša ke tate kaka a di ya selo o kore leno tipsina mahala ke mokana pele dilo di namela n1 a gone bothata mogwera wena tša gago di sepela bjang a mogwera o mpola kudu o šošile paki mogwera tša gago di sepela bjang di nametše mmila wa lephefo goba le wena o dia bjang motho gore o reka 50 gabedi mo kgoding bolela gane le wena o ne mathata go le mo o lenkane go bolela ba o ne o kitimiša mahlo o ka re wena taba tša gago di gabotse and-e tša oki di feta tša bang wa mmona o seka meokgo ge ga swantše a bolele nako e sa dumela a ka re fa tsona ee a ka re segela kgaitšedi yaka re fe tsona se se re go thuše go tlo loka ngwanešo go tlo loka ngwanešo se ka iša pele ee go tlo loka a ke rie so mopapa the right reverend re thušetše sesi ka mo tša sesi santše re dikwe malome ka kapa ga go kgonagala la bone re santše re no tloga re boa ka tšona sesi a ba thušegile sesi a ka setšhepeso ka pelong go le bohloko nne re tloga re monyaka mo malefo re nyaka sona sello se tla tla le ditaba wena ye mamo and then sesi a re fe ditaba ga itšedi ya ka go diragalang go lala le rena ngwanešo ene ngwanešo ye ke chance ya gago a kry wa bona bo fegeleditše baki mara ke monyetla wa gago wa gore le wena o te kry-ile thušo o te kgotlhile ka baagišane le bagwera ntata ka kapa motho gore ke motse ke tsere yena ke a tseba re situationa ka laga di a tshwana ne ebile yaka e ka noba e le kaone that's why ke motsere yena ka ra re tsamaong kgape
a re ngwaneso re ka kgomola radio ya kgomola nna go goleng ka ke go tseoile atamela mo fe mo a kgonote kwa malefa nna go goleng ka ke go tseoima cause mma o ntšhele ke ne 13 years ena ntšhea le bana ba babedi ba matwins bona ba batsere go fitlhelela ba swara waneng ba rile e ba fetša go swara waneng ba ba bušeng ga bona ke gore tshwanetse ba tlhokomele ke nna ka gore ke nna ngwanyana ke nnoši le ka sekolong ne ke sa kgone gore ba re ke tlo theeletša matitšhere ke nagana gore ke šeile bana mo ba leng ba dirang go diregang ene ka gae 50 a e re fetse kgwedi gomme a re ba bantši ke gore bošego re robetse mo godimo ga masenke re no kwa digugu gore no phela boima re tla išego le ba ba kae ka gae ke bana ba gešo ba matwinsi ke nna ke abutaka ke maloma ka ba gabedi le apea ga kae ka letšatši gatee and then 50 a e kgone go fetša kgwedi o wa bereka lapia ka size man sese ebile letšatši le leng re kgona go sapea re no apea reise re noja reise mare 50 a e fetse kgwedi ene ba peaka ka strole so vale lena mathata le itemogelang ona bošego go hlokeng boroko tsona diphoofolo tše bangwe ba di bonang ka gare ga malapa le bona eng lena sese nna nka go botsa makeng ka re ke bona mara mešito yona ke a ekwa le dikatse ka tse nngwe e kgolo so ka re putsanyana ke kgona go e bona tšatšing ke tswela ka ntle ke ya go tšholola metsi letšatši le leng ke rile ka re ke tswa ka bona nto nngwe o ka re ya tla mo go nna mo ke le gating nampile mahlatso ko re ne ke swere phone e ke lega ke re ntela ke le rebiše ya boela morago ka pela ke tima o kompotse mo bo malome o ile wa ba fa story se maloma ka o mongwe o a raete o mongwe ntonela biri bopi bo reka ka mang malomaka a ke re ntate moremi bopi a ke re maloma go mongwe a shapo ke ena o tshwere karata gage ke ena rekang bopi ka yona okay o ne bana ba ba kae mogwera o motege mme sebelega wena o sa phela o robetse lapa la geno le hloka thušo go ka leka go bolela le ba bang ba bagolo ba ka dumela re le thuša mara o bona la pelo ya gago e kgopišegile like ke gotse boima ntate moremi mo keleng ke nonyana ka cancer o gotse boima o ile wa phaiwa theto ka gang ke gotse boima kore mmaka o ntšhele ke ne 13 years ke tlhokometse bana ke sene taba le dithuto le sekolo ke tsene matric mare ne ke rata sekolo ke feditše matric ake ke ne 24 years ka lebaka la go se rata go gomotse moruti sorry ga itse diaka go tlo no nyaka ga gore re no dula fase le ba geno ga itse diaka re go thuse and then re go organize social worker e tle e dule fase le wena goba e nyaka psychology nke e mo cancele a kgone go bona gore a ka dira jwang mpotse mo ga itse diaka mola ya bang wena o ile wa bereka nna a sanka wa bereka o ne mengwage me kae ga jwale ke o swara 27 ka october o swara 27 ka october o sa dula le bona o sa hlokometse bona bana bao kore o sa swere joko yela e boima ka lebaka la gore ba bang ba bo malome le bona ba goga boima ka mogare ga lapa re tla leka ga itse di re bona re go thuša jwang a kere ka lebaka la re bophelo bo o leng ka gare ga bona bontši ba basadi ba fetša ba etahlela ka gare ga maphelo a sa nyakegeng e le ge ba re ba leka go feleletša e le gore ba thiba di-space tše dintše e leng gore di ba gona ka gare ga lapa gona gomme ke no dula o no dula ke no re ba tla no phela bothata ba ka kore
tlhaloganyo mo go nna ya bereka dikarata a ke tšhae dikarata nka se jwaleng so fela o a sa reng tla ko go rekele nka se tše tšhelete ka jwaleng ka mogae go senešhebe ga e kgone o le wena wanwa nako eo nako eo ke kgona go fetša 2 months ka moka ke sana alright no a gona molato felo re tla leka ka matla gore re go thuše re bone gore re ka dira eng a kere sese bophelo bo o leng ka gare ga bona ngwanešo re tla leka re bone bo kuša bohloko kudu so gone jale o dula ka ga bommago mmago o robetse a senke ba monyakela style ba monyaketse go dula mammoe a senke ba ya ya no go boima o kompotše mogwera wa gare mogwera wa gago kola sesi godimo ga seamo se se ya godileng ka sona le ile ge le mokgothatsa laeke gantši bo leka go mo fa mantšu a mohuta mang a dikgothatso so wa bona ntate Moremi ya a ke gane a ke neselo mare bana ba gabe le bana ba ke kgone tse ba kgona mpotsa ga ya re nešebe ke kgone tša šebe sa ka gae ore ke tše tšhelete a ka e fikene tšhelete ke mofe ke re tšhume ka tsa mo reka šebe ne le ka mmotsa kere a bona ka mokgo re go tseng re sokola ka gona re tlo nefeletsa mafelong go tlo nefeletsa go lokile ga gona ntho e sa feleng a ego alright Chomi o rata ge re ka go thuša ka eng o re no nthuša ke kgopela re no bolela o rata ge re ka go thuša ka eng batheeletše ba go theeleditše di-social worker di theeleditše di-psychology di theeleditše borrakgwebo ba theeleditše nna ntate ka kapa ke rata ke kgalang wa ditšhelete bana ba gabo ya ditšhuane a ba mofe bana ba mathuntsa gabo ba segola 500 ya go tshwana le bana ka moka ore ke kgala ya sasa ba mmotsa gore papa go bana ba o sa phela okay ye nngwe o ratang gore go thuša ka ona ke eng sese nida gore re cancele because life ke pitching e boima and then le mama ka nako a tlhokofala o ka ra senke ba no re tlhapiša le bana ba gešo go njwale ke ba direla ntongo le nngwe le nno ke belela soka june ke ba išitše komeng a ba ntlhomphe a ba dirisela ke tsore e ke belela le bona kore ba le maatla ene nna a sena mothola wa gore ba re ke tlo betha ngwana ke tlo diang ke no ba gomolela ba go tshepiša go go beta bona ba ntshepiše bona bane ba le magetla ba no fetoga mokgo ba nyakang ke banyana ke bashimane bane mengwana mo ka go ndwa 14 mara go ne nako o ile ngwana o namela wa no re le golle gona ko o nyakana le mmereko nna gantši tlhokeya o nyaka mmereko wa mohutamang o mollo moo ge ba re basadi go iwa diforong ke no namela le bone ba re go iwa kae kae go kgodiwa dipasa ke noa le bone ra ka tana ntate Moremi la ga nka mthetsa ke kwa ba re gone mo ba girang ra gapeletsa gore re ka motšhume ba mo go so go agile a re ya re file kwa ba kgodiwa dipasa nneke ta re no boa re le gona se yeah but a ke tsebe mara la bona magagesho re boletse ka tokološi pele ga lenanego number 1 number 2 kgaitsedi ya ka mo o tlhalosa gore jwale ka ge mmaga mošile sa lo monnyane o ka re o sola gore a ba diela dilo tša gabotse jwale ka bana ge ba tlhokofalela ke mma bona go tlhapišiwa sefifi ene gopola gore ge motho a ka ba le sefifi a gone mo a bonagalang gona dilong tše botse a ka sukile a bonagetše so go ya ka kwešišo ya ka mokgo
ke kwešišang mathata a sese ka gona sese o tlhoka counseling and then sese o tlhoka go tlhapišiwa sefifi and then a kgone go cleanega a be gabotse a kgone gore ga ya go marketa dipampiri tša gage di be di lokišitšwe di dutše gabotse and then a kgone go kry-a mmereko. le nne ke nna o ke lang ka mmereko nko tshwetše pisi ya gago gore go diabuang le nna ke lla ka mmereko ebile ke tshwara 30 ka di-5 september zanga ke bereka bophelong ba gago gane mara ga botse go diagalang ka kua matlereke wena o ile wa bereka kae wena? nne ka bereka chemist Oliven. O ile wa togatoga ka boa gape ka bereka several scale ya di-kitchen. wena o nyaka o mo buang sesi any job ere ka re wa mmušare le tlae yawa a ke le re any job a banna ba ka re wa mošareng ke tloe se salang ke ya gola nna nka se kgone ntate morena so bolelang gore le nyaka a ke re ba re any job and any job gape ra gore o tla hirwa mo go le mo go nna ntate moreme ke nyaka mmere se sele le mmere se salang ke ya gola tšhelete engwe le gore ke a mmušareng. alright malome ka kapa re bulelle batho ba foune and then ba tla fa bosesi maele magageshu ba le hirang ka mowe le kry-ileng mo gongwe di-contract kae re a le kgopela magageshu banna re thušeng batho ba borena a re theganeng gone batho ba bangwe banna ba nyaka mmereko ka nnete tšhelete gona a ba inyakele go bapala like a ba inyakele go bapala ba hloka mmereko ba o hloka ba nyaka mmereko so malome ka kapa eno ba bulela ba fe bosesi maele le taba ya bana ba e leng gore šiba o bapalla ko go ngwadišiwa re bone gore re ka ba thuša ka mokgwa mohutamang ka nnete 013110046 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo magagesho re lebeletše gore mohlomongwe re ka topa ba babedi ba bararo ga botsa eno ba babedi and then re ko gore na bona maikutlo a bona ke a mohutamang mcrs mo moyeng 0131100406013 11004007 šiba dikgaetšedi tša rena mo magagesho mebereko ba inyaka mcrs mo moyeng dumela matota 01311004006 ke tsore ba toropa ke batho ba kama metsotso ke lesome fela go ikela go ere ya lesomepedi ka ere ya lesomepedi re batametša lenaneo la masa a tseleng mcrs mo moyeng akhwi batho ba gane ba toropa keng mcrs mo moyeng akhwi yo batho ba toropega ka monna ke tsebo rena go diragalang a gone molato profo ke nagana gore o ka no e tswalela wa ba fa di-phone number le melaetša ka moka ga yona ye e leng gore e tswa ka kua ga tloutša baro ka sontše ye setšhabeng melaetša se yona magageshu ka mokana ga lena le theeleditšeng fa go sa re a phetiša malefo le file tšona ke re ke di tlalletše go sa re a phetiša ba go phetha ba tsoga forugu ba tla ka kua gae ba tlo phetha ditaela ka dikgokaganyong tša leago re leboga maetapišo a lena magageshu ga le omanye ka phoso fela moroka banna wa lapa monno wa modimo banna le ntshwareleng go fihla tabeng ya gore ke fihle llata hlwele re swere mmereko mogolo ka kua Jan Fes re tšhaišitše llata ka lebaka la setšhaba se se nyaka go thušo la bobedi le lengwe le lengwe re phetiša nokeng ka Jan Fes ba ba nyakang thušo ka Jan Fes ba ikiria re thuša motho mollo o mongwe wa nyakang thušo go ya ka go fapana ka gore o nyaka thušo ya mohutamang go sasa ka laboraro furu re a phetiša o lla ka mmereko o lla ka dithuto o tshwenya ke dilo ka gae a go kwano ka gae e tla furu o tlo phetha ditaelo ge le fihla
lena le tsebang gore le tlile difuthung le tlile go hlapa ske la emela nna yang ka morago basebeletsi ba gona ba sebeletsa o fitla ka mola o botse mosebeletsi gore ke kgopela go hlapa ke kgopela go futha ke kgopela pitša ke ne seješo ke ne bothata ba thokolosi ke kgopela go ntšha thokolosi o tlo kry-a banna o tlo kry-a bomme ba tlo go thuša ka kua morago ba go phethela ka mokgwa go nyakegago go sasa ke tlilo thoma go bereka ka 10 or 11 ke ya go khutša magagešo ke berekile ka thata letšatšing la lekgono go sasa ko khutša ba batlang go consulta santse ba tseba gore moroka o tlo thoma go bereka ka 10 or 11 ba fitla go frugu ba fitlhe ba ngwadiše ke kgopela gore batho ba go tswa kgole le gausu ka mokibelo re na le koša mohlala o twane sontaga re na le koša ka matlelerikeng koša tša rena di sepela ka tsela ye ba ba ngwadišitšeng go tla phekolong ya meropa re kgopela re le fitlheng frugu dikoša di tšhentšhitše management o tšhentšhitše dilo ka kua gae ka lebaka la go kwa dillo batho ba e le go gore ba tla go goroša bana meloko le metswalle ba bangwe ba tla ka di-taxi ge re tšhaiša bošego a ba kgone go ba le dinamela koša e thoma frugu ka 8 ka 3 ge re fetša go ria tše re di riang tša go tsentšha badimo ba ngwana koša e ya tšhaya 4 o'clock koša e tla be se gona ge o tetseba gore o rata koša o molatedi wa rena re šale morago o fihle frugu košeng o tle o swere setulo sa gago o tlo o kwe ditaba o tlo o kwe maele and then go fihla mo košeng o tlo ba bona ka moka le bo malome ka kapa o tlo ba bona mo o tla no fihla wa ba dumediša wa ba o ba tsebile o ba tsebetše ruri re na le dikgoro tše di tlong go tla tše di nyakang thušo go dikgoro tše di tlong go tla tše di nyakang thušo ke kgopela gore dikgoro ge ba bona gore ba phumelele ba re botše sa le nako ka lebaka la gore dilo tša go swana le diphekolo tša meropa re a di phasetša ra kgopela medimo wa borena re gahlane fago mohlala o twane re o thoma ka 8 matlerken re ya go thoma ka 8 ya frugu ge o le motswadi o ne le bothata ka gare ga lapa o nyaka thušo ya ga moremi re ya gore o founele malefo ga bjalo mmotse gore malefo kgoro ya ka e hloka phekolo ya meropa ke dumanga ka moremi ya ka re thuša go 072 133 6761 072 133 6761 o bolela le malefo ke yena a berekang ka dilo tša meropa wa mmotša gore malefo ke kgopela go tla malefo ke mmoditše gore go sasa ka laboraro a tswalle dikgoro go sasa re a phasa ko fa tate maina dikgoro tše ka moka ditlong go tla a di phasetše re tsebe gore o gahlana le bomang ge e le gore ba bang ba tla be ba le gona ba phasitše batho ba modimo ba paletše ko go founa moya o gona o tla bolela le rena wa re botša gore re le thuše jwang mohlala o twane re etla re a tsena mohlala o twane ba ba nyakang thušo lene balwetše le ba beile ka mo malapeng tšhang balwetše bao le ba tliše go rena ba bangwe ba lena ba tlile go thušega ngaka ga a tlile mo baporofeta ba gona mo ba tlile go thuša bana bao le nna ke tlile ba thuša ba tlile go sepela ba thušegile ka kapa a ke go leboge ke lebogele batheeletše ba motse difounu ke 071 398 1508 071 398 1508 wa di founela difounu tšewe o tlo thušega magagešo wa buka ge o nyaka go bolela le batho ba kua reception ya kua gae founela 060 959 0303 060 959 0303 wa di founela difounu tšeo gone jwale wa motsoša gore monna tsoga ke nyaka go buka ke tlilo tla mo go sasa ke kgopela gore batho ba batlang gae malome ka kapa ba hlokomele gone batho ba bang batla gae ge ba fihla mola khone mola dikguruntung ba fologa gone bašimane ba bang ba lelekiša batho ba e leng gore ba fologa mola ba namela mola furugo go ra gore ke ra gore ka go rialo batho ba e leng gore ke balaodi goba ke balaodi ba tlhokomelo
ba kgorwa ya molao nke ba fele ba re furugo ba bethe drae ba hlokomele mola khoneng ya dikgoruntung batho ba bantši ba lla mola gore bašimane ba ba kitimiša ba ba setšha batho bana ba tšhaba bana bomme re tšhaba bana ba rena a re sa tseba gore re tšhabele kae ba kitimišitše mme o mongwe wa moimana ka lebaka la gore batho ba dikolo ibe ba le gona ba kgone mothuši so ke kgopela re ba batlo o tlang gae e tlang gae go sele ke ya go bolela le management wa kua gae llelang gore at least le fihleng gae ka bo ma 7 because batho ba fologa mola ka 4 ba tšhaba gore ba kitimetse go swara line ka gae go tetse ba re o dula gole e tla ga moremi o swere kobo o lale o robetse ga moremi furugu go nyaka go swara line ka re dikobo tše re ben re ne le tšona a di kgone go ka lekana batho ka moka batle le dikobo malome ka kapa a ke go leboge modimo wa go fe maatla le tšhireletšo lenanego le legole ba gagešo re ya go le thuša re a le tshepiša go tlo leo re a le nyaka mathata a gabosesi re a nyaka rena mmereko wa rena ko go bereka ka mathata ka dikgokaganyong tša leago re lebogile kudu magagešo re le kwele le kgalemo wa lena ka boikokobetšo re a kgopela ke lebogile kudu ke a leboga ke a leboga moroka ke a leboga balli ba rena ba bogedi ka mo matlakaleng a rena dikgokaganyo tša leyago go 96 number 3 fm re a leboga magagešo a re kopane go salane go lapetšeng tše kgolo go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwile agegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane